Hej, a si videl, da je Zuckerberg nehal s cenzuro na Facebooku? Kva? A je bila kdaj cenzura na socialnih omrežjih? Ja, baje, glede na spremembe, ki jih je Zuckerberg najavil, da se bojo naslednje mesece zgodile na Facebooku pa na Instagramu. To sem pa zadnjič celo nekaj slišal. A to je tisto, da bojo fact-checkerje dali stran, ker so bili preveč pristranski, pa jih nadomestili s community novci, tako kot so na Twitterju, a ne? Ja, to, ker zaradi pristranskih ocen vsebine ne bodo takoj zavrnjene, ampak bojo v bistvu k njim dodane neke pripombe, ki bojo dodale kontekst samim vsebinam. They also tried to censor anyone who was basically arguing against it. And they pushed us super hard to take down things that were honestly true, right? I mean, they basically pushed us and said anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. Who is they? Who's telling you to take down things that, Yeah, it was that talk people. about vaccine side effects? It was people in the Biden administration. Pa še ekipo za moderiranje vsebin bo Meta preselila iz Kalifornije v Teksas, ker je tam manj skrbi glede nepristranskosti njenih ekip. Saj, tako sem slišal, a ne? Ja, res je, ampak to bo baje zaenkrat samo v ZDA, v EU še ni takih načrtov. Je pa res, da v Sloveniji pa zgleda, kot da bi počasi v kontrasmer šli, če veste, kaj mislim. Samo vprašanje tle je, a je to naredil samo zato, da bi se Trumpu priliznil, a je hotel to narediti že nekaj časa, pa mu Bidenova administracija ni pustila. Zanimivo vprašanje.